أزول أزول في سمون ونسو في سمون تغار لارو فيدو برا ساكنين روني قدما كالسريد سكتي زوجو خاصي يروح الحال تفرغ الشوال كيرا غبلان ذاني غيجان نعضل نعضل ذي العضل لارو فيدو برا ساكنين كتسواليم إلا وغميس ليبرتي تسواليم ديراني لو بيتور تسواليم د كومبيتيسيون إذا خيار الساكنين أدنوين بلا شك غاف la qualification la JSK pour la coupe de la CAF quand Itzwalim Liberté et Ned Lafaf a fini par trancher. La JSK participera à la coupe de la CAF. Vitamas, le buteur, le bureau fédéral l'a décidé hier, la JSK jouera la coupe de la CAF, mais c'est un droit légitime. مقبل on fait le maximum pour qualifier الزلفاني ومن بعد بالغربي c'est fini. Un grand merci à la JSK كتسوليم لكن c'est la une de le buteur. ما de compétition ولا نسيت تريد في la coupe de la CAF et bride la JSK en coupe de la CAF contre vent et marée. C'est une décision logique. Qaddor Sherif attendu à Tizi Ouzou pour négocier. Belgarbi contre résilier. Je remercie Mellel et Zelfani, les Canaries, aujourd'hui à Afro. Donc, voici des bons à Sakine compétition. Et de moyens un peu plus des bonnes compétitions, les pages internes. يبغى عليه l'équipe nationale, bien sûr, Belmadi, l'Achsalis pour le Nigeria et le Mexique. De l'or, à toi de jouer. Voilà les titres, surtout Wakinin, l'équipe nationale. Le dernier point de l'heure des retrouvailles, quand on sera des deux matchs amicaux. La Guinée officielle, la Ligue reprendra ses droits le 28 novembre. Le 20 novembre, il a donc avec 7 jours en plus, 8 jours en plus. Belgarbin, كتسولي مذاكينين دونك في الثقرة ثقرة السرحانة كنا غادي يروح هذه لعب أكد الوقت تلمسان باسكو دينا إيزدا Ben Sherifa sera du voyage, donc il y a des pour participer à le stage. Voilà, dès qu'il peut un peu plus la JSK en coupe de la CAF contre Vent et Marin, donc ومقبل يناد ذاكيني مقبل كتدولي من التيتر يناد لا JSK va faire mal. Voilà, donc l'essentiel. On va dire la précision, la direction, c'est une précision à la GSK. Via la page Facebook la GSK. Le buteur, Raf Nariz à ses joueurs. Le système de jeu choisi est le 4-4-2. La LFP a fixé la date de reprise. Le MCA sera pareil sur tous les plans. Ben Saha, j'ai hâte de porter le maillot du doyen. Attention à les nouvelles et de bonnes et de beaux compétition. Il couvre les équipes. CRB, concurrence, Dumas allume la mèche. Voilà, c'est normal. L'USMA, Abdouba, piste écartée. Souhaite débuter par un titre. Oui, voilà, أنا والنظام ذاكيني ذناد سليم بناي 16e recrue Benayad je suis de retour pour apporter un plus. Donc Wakini et de Bouin
يدي الساكنين كومبيتيسيون يدي نسوالين هكا الوحيد فوالا. ومن بعد ذاكينين كوريشي ذاكيني l'Algérie avait battu le Nigeria à pile ou face. Idina donc Kouchi, donc Nordin Kouchi, l'ancien sélectionneur national, adjoint livre son analyse مثلا من بعد توليم لي بي دي اف بومي ساكنين اتوليم ذا شو يدينا ان بو بلوس فوالا tu vois c'est question revue de presse donc oui كان لي تيتر انه ولا البوتور دونك تولا هذا كاينين le bureau fédéral a décidé hier la JSK jouera la coupe de la CAF. ومن بعد كاين لي باج انترن سولفتيين بين الغربيين ريزيلي سون كونترا هير دونك انا مياب ويناد اول العالم فوالا اكيد العالم انا مفارقن تربويا اكو ذلي جوار سنت جنوب لي جامي مون باساج لا جي اس كا هكا كي تقول يزمر ديوالا زكا يزمر وتشكو تقول على غير اول دونك ذي العالم لا جي اس كا وجود يعاقبون. Donc la décision a été entérinée hier par le bureau fédéral. La GSK jouera officiellement la coupe de la CAF. بعد ذاك يكمل n'a jamais lâché le dossier. C'est un droit légitime à كتدنن ذاكيني. ومن بعد بوين غاف l'équipe en général, la concurrence s'allume dans l'axe central. Voilà. هذا هو شي بوين غاف تربويا النظام هذا شي يبوي البيتور يبوي في المولود ديال الجزائر هناك لي جوور اون طونطومي هيار ا 19 ترافاي مستقانم عندها خدمنا ان ستاج دونك كتسواليم بوخلاف باسي هيار à l'action, la direction décide de mettre Douala à la disposition de la réserve. ذاكينين قلنا بناي سي في كتسواليم ذاكينين بعد ذاكينين توجور المولود ديال الجزائر حرك sera au rendez-vous du centenaire avec l'objectif d'offrir un titre au Chenawa. Eh ben, ça va être dur, hein, mais on va dire que les équipes qui sont prêtes à tout, ça va être difficile. Zakini Boum Shra, débuter la saison par un titre serait l'idéal. Eh oui, tout le monde va donner le titre. Un premier trophée dès novembre, c'est possible. Voilà, donc Serbe Louzdad, le Serbe veut son 21e titre. Ah oui, la Super Coupe prévue le 21 novembre prochain. Donc, la Super Coupe, la Super Coupe a été de tout temps une exigence des supporters. Voilà. Le Kagasmi et Zarara, toujours en suspens. Akassidina, Zakini, le buteur. Adewalin, les pages Nirvan, MC Oron, les joueurs satisfaits de l'approche de Kazouni. كدولم كونستانتين سيس كونستانتين تروسفير مباراكو تومبالو وعمراني شاش ان افونسونتر عرجي حتى لا بالغربي بروبوزي. Voilà, voici l'essentiel. Les nouvelles recrues veulent relever le défi. L'USM Blabès, Baraka et Khir, libérés par la CRL. Le Mobéjaya, les actionnaires jouent avec l'avenir du club. La GSMB, tout se décidera préparatif d'une nouvelle saison, tout se décidera cette semaine. Voilà, donc, c'est des pages internationales, le buteur, les grands du football de ce monde. Voilà, il faut que l'équipe nationale, voilà. الزول في الاول وين غادي يخدم دي موديلات الميركن
il mérite de comme un mot, un salut. Je vous salue. أدنو أنا liberté كتوليم ذاكيني la GSK ça finit par trancher la GSK participera à la coupe de la CAF ومن بعد ذاكيني يناد شريف ملال le temps a fini par nous donner raison Amar Bahlouli Thamas Yinad, membre du bureau fédéral, nous avons pris une décision souveraine. Voilà, donc باش ودي شمن ذي تمثال تكيني على حسابيس أكا يدينا ذاكيني عمر بهلول كان تزرام تشتا مومبر تريز انفليون إلى فاف تيمش تحتيم قرانين قارن كرا كفوسيسي تعداين voilà. Donc, هذا شو l'essentiel pour ce qui vient يدبوين مازال liberté ذاكيني بالغربي libéré par la GSK il devrait signer هو تلمسان voilà donc دلوقتي l'essentiel la revue de presse بوسكيني خلاص تمديد على كل حال شفتي مع عضو هكاكي كتسواليم تمديد تيجي وزو تمديد كواس كتولين الذاكيني إلا شوية لا كي راه يسينا لا نسينا على كل حال ما يكفر ديوثا السكيني أسكمل كاكين صمت شوية الحال معنا ولا شغفور المفتيين وحواج غفور باش كنين هذه الشهر وبراج أن تكسبت فوالا شنو وديني كان أدنو غالس الديرة كيني يظلي تعدد الميسيون مع تعجبون نكيني رشيد حمودان نطامي نورمالمون تعجبون ميم روديوسينس تبدا تسالي مازال نخدم كرا التدوير النظام بالك الجماعة ما يظهر ربي أتسلي تدوير النظام ديون مسيو النظام نحضر باش نخدم تدوير غفلو إلى 10 بس ما مدى ديكيم دينا هذا دوي سورتو سور لو كوتي سوسيال لا سوسيتي هذا نهضر في تودرين تما عشت نزيك تما عشت نتورا أم كيلحقون تزيك تلوفا غا مكتورا دونك ما تبغى هذا ديكيم أس الجمعة نورمالمون وليت كونفيرمي من بعد أس الجمعة غفلوين من 10 ونزل غنقيم واحد الساعة نهار 6 سوايع غنقصر ستا مسيو تاع انتيليكتويال يسن مليح تموت يسن لي تراديسيونيس هاد نحكو غفايا كيمين pour changer un peu du football l'émission كود رشيد التوغال من كل سنحد ما تبغى هذا التسكيم ولا الكونوين زعما ديجا هذا بروبوزي من لو نون دو ليميسيون ما كانش نسميه لو وليت كان يظل كالك بروبوزيسيون البودشات زمر ما غاديش يعمل دي بروبوزيسيون ليميسيون نخدم باس الحد نكا كذا رشيد حمودان دونك زمرم هذا غيتفكم انو انا نفكي ليميسيون باش نخدم انجينيري كاس نخدم مثلا مليورين دونك تزمرم هذا غاديش يعمل فايبر ان ميساج سميو تاس ليميسيون هكا هكا فوالا دونك خلا تمدي كواس دقيقة كي يزم الحل ونخدم على ليميسيون مي يفو نورمالمون انا نخدم ليميسيون داش وكان يزم الحل يظهرون كلام العظيم اشتريتو باش هذا مليون رونديفو 9 قط ما دومينا toute la région de Bouzgan, تقول كان مين تسخن 20 23 ناس على كل حال شدها ما كانش عليه وراح غير مثلا السموار نتحذر منا دونك باش يروح يوان الى فريمون يفو كي بيان سوليد باش ديال مكوانين ثورة ساعة يفكي ربي وتسخن مشتكي يقول كان كاينين دونك أكد تواليم فوالا أوليني ثاني تنوين جاكم ديال الخير لهنا ارتفات